米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。O sualinai a mapakuniraai a urip， 真实得自由的生命。Sarikaka mapulung， 平安。Malatsai kita a milayap tu suar nu kawas， 姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。Suar sa jiyes anu mararit kamu a maimer tu suar aku i o suarinai a nisawawaan aku kamu ta mafana kamu tu suarinai a suar nu kawas onini a suar nu kawas ko mamitetlal tamuanan a pakunira saan i Yohani sa kapalo at sefang 20自在当下20度萨阿杜希尔。耶稣说：“你们若常常遵守我的教导，就真的是我的门徒了。你们会认识真理，真理会使你们得自由。”约翰福音8章31到32节。Sarikaka au， 又米鲁鲁古当绕。Tu haratang no tirang a patalas ko lemak i o pakuniraay a urip ko nini saan araw hani o mapari to no raraw ko urip nang ra orasa ka o nanopitlutlo ita to suar no kawas to sa kajitanang ita amafana o maan ko matatutlungay umaan ko tsay katatutlong a lemak Tapakalias kita to sakwan no raraw。人们按着自己的意念放纵，认为这就是自由，但反而是被罪所捆绑。因此，我们靠着上帝的话语，得着智慧去分辨是非，使我们能够脱离罪恶的权势。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tapangao。Sa puneran aku kufalu jua amiklutlu tu suar isu. Tu sakatsao kapalit no raraw ku urip aku amalakuli. Nika mararit mapatli isu ku urip aku. 上主啊，我要谦卑遵行你的话语，使我的生命不会被罪恶所捆绑和奴役，而是活在你的光明之中。Pakai ni i talamaan nai angangan utapang ji Yes Kristo amitolon. Amen. Nanai mapalemer no kawas kisu. 愿上帝祝福你，平安。